Ассалому алайкум, апома ина марҳамат кинен. Аксия грандиозишон кардагем апома нами двойкои мелки виливетан апома материалаш 150 сомонишон кардагем апома. Ина марҳамат кинен апома. Хеле осинакош хеле дроза кайпома бу. Хеле айброш хеле ранги чори спартикача дора. Хе хулоса нахтон дидесен апома. Гарен ва фасона хушвага 150 сомон доставка тамом иҷод дорем рои тон мекунем апома. Адресон боша бозори Корун 12 мешава 6 қатор. Расти чав меган сем одам апома ина марҳамат кинен хеле не ами се свечи мондака размерош боша ай 50 то 54 ҳаст апома ина марҳамат кинен. На ктай дароза кайпома бу осинаш дароза ва ай болош хеле сак дора. Ина марҳамат кинен апома 150 сом апома. Лайк подписаться фромош накунед апома ина марҳамат кинен. И хеле актив фақат даст нушоб мешава. Неканеш хеле хушвакан. Я свет бардо як шаҳида би. Мелки виливета маташ хеле дишови нест. Маташ хеле мелки виливета фасони оригинал апома. Ина мурор пурош намереза ина. Успет кинен апома. Доставкам дорем WhatsApp амон да WhatsApp да поин видео аст номер WhatsApp ина марҳамат кинен.